Yes, bakunzi b'u Rwanda TV1 tukosoza tubafite amahoro y'Imana nabane namwe. Tugusuhuza abadukurikirana bari hirya no hino mu karere ka Musanze, hari abadukurikirana bari hirya no hino mu ntara y'Iburengerazuba, mu ntara y'Iburasirazuba, hakaza mu ntara y'Amajyepfo ndetse mu mujyi wa Kigali. Tubafite amahoro y'Imana nabane namwe. Tugiye kubagezaho amakuru y'imikino, aho turaza kwibanda muri shampiyona mu gihugu cya Espagne, aho ikipe ya Atletico Madrid yatsinze ibitego 2-0 Real Betis mu gihugu cya Espagne. Amashampiyona rwose aho uyu munsi akaba ariyo yakomeje, aho ikipe ya Atletico Madrid yaraye ikinnye n'ikipe ya Real Betis itsinda ibitego 2-1. Igitego cya Atletico Madrid cyatsinzwe na Simeone ku munota wa gatatu, no ku munota wa 45 Beana nawe akaba yasizemo igitego cya kabiri. Akaba ariho amakipe yakomeje kuhaserana hagati yayo, kuko mubibona rero muri Espagne uburyo amakipe akomeje gukurikirana. Nkuko twabibabwiye, ikipe ya Real Madrid ifite amanota 21, ikipe ya kabiri ni Barcelona ifite amanota 22, ikipe ya Villarreal ni iya gatatu ifite amanota 20, ikipe ya kane ni ikipe ya Atletico Madrid ifite amanota 19, ikipe ya gatanu ni ikipe ya Espanyol ifite amanota 18, Real Betis ni ya gatandatu ifite amanota 16, ikipe ya karindwi ni ya Volcano ifite amanota 18, Elche ifite amanota 18 ni ya munane nayo, ikipe ya cyenda ni Athletic Club ifite amanota 18, ikipe ya 10 ni ikipe ya Getafe ifite amanota 18, ikipe ya 11 ni Sevilla ifite amanota 13, ikipe ya Deportivo Alaves ifite amanota 12 ni ya 12, ikipe ya 13 ni ikipe ya Celta Vigo ifite amanota 10, ikipe ya 14 ni Osasuna ifite amanota 10, ikipe ya 15 ni ikipe ya Levante ifite amanota 9, ikipe ya 13 ni Maracha ifite amanota 9 nayo, ikipe ya 17 ni ikipe ya Real Sociedad ifite amanota 9, ikipe ya 18 ni ikipe ya Valencia ifite amanota 9 nayo, ikipe ya 19 ni ikipe ya Rayo Vallecano ifite amanota 7 nayo, ikipe ya nyuma ni Girona ya 20 ifite amanota 7 nayo. Bakunzi b'u Rwanda TV1 rero tukunda tubaje tumudukore subscribe, share ndetse na comment, kugira ngo u Rwanda TV1 rukomeze kwaguka. Kuko twabibabwiye rero tugiye tubagezaho uduhigo tw'abakinnyi bamwe na bamwe, aho tugiye kubagezaho agahigo k'umukinnyi Lionel Messi. Lionel Messi akaba ari umukinnyi rwose w'umunya-Argentine. Ubu ngubu akaba amaze gukina mu buzima bwose amakipe abiri gusa, ikipe ya Inter Miami na n'ubu ngubu akaba akirimo, aho umukinnyi Lionel Messi afite uduhigo dusumba tw'abandi bakinnyi ku isi ya rurema. Aho umukinnyi Lionel Messi tugiye kubagezaho uburyo yatsinze ibitego mu myaka itandukanye guhera mu mwaka wa 2009, aho mu mwaka wa 2009 rwose yatsinze ibitego 453, mu mwaka wa 2010 atsinda ibitego 41, mu mwaka wa 2011 atsinda ibitego 60, mu mwaka wa 2012 atsinda ibitego 59, mu mwaka wa 2013 atsinda ibitego 91, mu mwaka wa 2014 atsinda ibitego 45, mu mwaka wa 2015 atsinda ibitego 58, mu mwaka wa 2016 atsinda ibitego 52, mu mwaka wa 2017 atsinda ibitego 59, mu mwaka wa 2018 atsinda ibitego 54, mu mwaka wa 2019 atsinda ibitego 51 nanone, mu mwaka wa 2021 atsinda ibitego 50, mu mwaka wa 2025 atsinda ibitego 43, akaba yabaye top scorer mu kipe ya Inter Miami mu gihugu cya Amerika, akaba ariho na n'ubu bakinira. Ese Lionel Messi azaza guhagarikwa nande? Aho na n'ubu ngubu kizenza Lionel Messi ndetse na Cristiano Ronaldo abantu bakomeze guhatana cyane ku isi muri kinyejana, akaba ari abakinnyi bakomeje kugenda bahatana bishaka mu mukinnyi uzakomeza kuba uwa mbere ku isi ya rurema. Aho mu kipe ya FC Barcelona kizenja Lionel Messi yatsindiye ibitego byinshi cyane, uko mubireba kuri tableau d'affichage. Ikipe ya FC Barcelona ikaba imuzi ko ari umunyabigwi wayo Lionel Messi, ubwo hagiye hacamo abakinnyi benshi aba Ronaldinho n'abandi bose batandukanye hirya no hino, bazi yuko ako Lionel Messi akaba ari we mukinnyi FC Barcelona yakomeje kugira umukinnyi wa mbere, ndetse akaba nawe wakizigenza gusumba abandi bakinnyi ku isi ya rurema. Aho kizigenza Lionel Messi yakomeje kwihagararaho nawe aho anyuze hose. Ese mu gikombe cy'isi cya 2023 kizabera muri Canada,
hirya no hino bamwitezeho iki, bamutegerejeho iki? Lionel Messi azaba ari umuntu ntavogerwa hagati ye ubwe ndetse n'abakunzi be, bateze kureba uburyo Cristiano Ronaldo azitwara mu kipe y'igihugu ye ikipe y'igihugu ya Lionel Messi nawe ya Argentine, ndetse rwose n'umukinnyi wa kabiri kuri Lionel Messi nyuma yo gutwara igikombe cy'isi. Rwose ikipe ya umukinnyi Cristiano Ronaldo nawe akaba yiteguye kugira ngo ahatane n'umukinnyi Lionel Messi, ariko nawe yazatwara igikombe cy'isi akava no duhigura Lionel Messi yatwaye. Bakunzi b'u Rwanda TV1 rero ni ukubitega amaze tukareba uburyo bizagenda, dukorere subscribe, mukoreshe ndetse na comment kugira ngo u Rwanda TV1 rukomeze kwaguka. Turabakunda cyane, mugire umunsi mwiza.